erişengen, jönlen jönleşene bergen emes da. Bu Musa aleyhissalamda aytqım kelet, abdan kızıkты okuya. Musa aleyhissalamdın qowmu Firavun bilesizler. Oşonda Musa aleyhissalam kolda uşunday asası bolgon eken. Tayağı. Mucizаңызды көрсөтүңүзчү дегенде Musa aleyhissalam ne kılат? Tayağını жерге таштайт. Allah Taala buyruk берет, жерге таштайт tayağını дейт. Tayağını жерге таштаганда таяғы çoğun acıdarga aylanıp kalgan eken. Adamlar korkup ketken anal. Oo, çınıgı paygambar eken dep. Biroq oşonda dele iman keltirбеген Firavun iman keltirgen жок. A sen iman keltirbeseň, emde dedi sen paygambar bolsaň, senin tayağın ajdar bolsa, men dele sıyqışlarım bar, men sıyqışlar tile de taştagıla dese, alar dele taştaganda bay rezinadan bir nese hıçıge sınmap saganda kişine kıymılga kiret eken. Mına sende olsun bar nese bizde dele bar. Degende Musa aleyhissalam'nın asası acıdары tigilerden жыландарын жеп koydu de, jutup koydu de. Biroq oşonda da Allah hidayet berbese kıyın eken, hidayet berbedi. İman keltirgen жок Firavun. Keçe karekeni men uşunçalık bayqap atkan bolsoňuzlar, kareke Allah tabarak wa taala uşunday bergen, uşunday ilimdi bergen. Kur'anda okup jatkanda Musa aleyhissalam'dın ayatı, Musa aleyhissalam'dın oşol tayaktı taştagany, Allah'a iman keltir dep elleri jakşылыкка ündөгөндөrdү ugup atkanda Musa aleyhissalam'ın oğzundan çıkan ündü uqqanday sezip otam men. Firavun ters qarman. Ana rabbukumul ala, men silerdi jaratkan Rabbingермин degen Firavundun sözlerin aytıp jatkanda dana Firavunun ünü ugup. Subhanallah. Uşunçalık Huday bergen bir qarı sizlerge kelip uşul jerde imamdık koyup otat. Alhamdulillah, kандай baktılуусуздар deyim da. Allah'a çeksiz şükürler deňizler. Alhamdulillah. Em aytayın degen masaleye kayta turgan bolsok, Musa aleyhissalam'ın kovu evreler bilesizler, Yahudiler. Eğer de oşol Yahudilerde Musa aleyhissalam'ın mucizası, asası kalganda bardık adamlarga maktana berip jindi kılmak. Mına tayakta taşsak ajdarga aylanıp kalat dep. To'g'rimi? Biroq ökünüçtü. Al muciza Musa aleyhissalamga berilgen muciza Musa aleyhissalam menen ketdi. Bütdi hemen. Musa aleyhissalam'ın kokusu mucizasını oşol asasını taap alıp emin jerge taşlamak değil, jerge 100 yol vursanız dağı acıdar emes, söyleyeceğin dağı bolboyt da. Emin men sizlerge emnen aytım kelip atat, men sizlerge aytım kelip atkan derse, bir Kur'an-ı Kerim'de örüp bolsaňızlar, Allah razı bolsun sizlerden. Sizi bizlerge berilgen ummatı Muhammediyanın özgöçölügü, süýüktүү paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmeti bolu kanday çoň bakıt süýüktүү bir tugandarım. Emnege deseňizler, bir da paygambar özünün mucizasını Allah Taala tarafından bergen mucizasını ümmetige kaltırgan jok. Biroq bir gana bizim süýüktүү paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 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 mana özünün ümmetige mucizası bolgan Kur'an-ı Kerim'de kaltırıp ketdi da. Kıyamatqa çeyin bunun bir tamgasını, bir çekitini, bir ütürünü hiç kim özgörte albayt. Anken Allah tabaraka wa taala Kur'an-ı Kerim'de aytıp koygan, vada verip koygan. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz bu Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. Kıyamatqa çeyin biz saktayız dep Allah tabaraka wa taala aytıp koygan. Allahu akbar. Allahu akbar. Gördüňüzler mi? 70 yıl orus küreşti. Uşul menen Kur'an-ı Kerim menen, musulmanlar menen. Emne jyyntyk boldu. Hiç nerse kıla algan jok. Mana 30 yıldan keyin kayra Kırgızistan'da 3000 meçit hazır. Her bir meçitte karılar Kur'an okutat. Alhamdulillah. Mına mucize hurmatlı bir tuğandarım. Men aytayın degenim, sizdin jaşoğuңuzdu, dünyoňuzdu, ahiretiňizdi gülge aylantırgan bir Kur'an-ı Kerim, alhamdulillah, bir mucizaňyz bar. Maktana turgan bir mucizaňyz bar. Kur'an-ı Kerim'de düşüngen adam, düşünbegen adam, Arapça bilgen adam, Arapça bilmegen adam, musulman emes adam kim bolbosun, bardığı kim ukpasın, bardığa birdey tasirini berет. Mına hazır mına karekenin ardıda okup jatasızlar, biroq ıktıda kılıp turasızlar, uşunu düşünbeseňizler dele. Egerde ol beyiştegi joğuz daryalarda akkany jönünde Kur'an-ı Kerimdegi ayatlardı kareke öz okup jatkanda baykagan bolsoňuzlar, düşünbegen adamdagı kadimkidey daryanın şaragıp jatkanyny sezep turmakta bir tuganda. Mına Kur'an'ın mucizalarından bir mucizası. Andan soň asman jönünde söz bolsa, "Wa fis semai rizqukum" dep asman jönünde Kur'anda ayetde söz tekkende
Байқаған болсаңыздар, асманға биіктікке ушундай көтөрүлүп жаткандай сезилет. Мына Курандын мужизасы. Мен эмне дегим келет сүйүктүү бир туугандарым? Бекем болуңуздар иншалла. Бул айда Кур'ан-ы Карим түшкөн ай, урматтуу бир тууган. Сизди имансыздык караңгылыгдан иман нуруга бөлөп, жүзүңүздөн нуруңузду төгүлтүп, мына жерде канчалаган бир чоң бакыт сиздин жүрөгүңүздү нурдантып атат. Сиздин чөйрөңүздү нурдантып атат. Сиз жашаган микрорайонуңузду, сиз жашаган шаарыңызды, сиз жашаган мамлекетиңизди нурдантып аткан Кур'ан нуру жаап жатат, урматтуу бир туугандар. Алхамдулилlah. Демек, жыйынтыкта мен эмне деп келет сиздерге? Бошошпоңуздар. Бекем болуңуздар иншалла. Сиздер ар бир Кур'ан-ы Каримдин ар бир аятыга, ар бир тамгасыга сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ашарат амсалиха. Ал-хасанату би ашарати амсалиха. Жакшылыктарды Аллах табарака ва таала 10 эсеге көбөйтүп берет. Иля 700 даф. 700 эсеге чейин көбөйтүп берет дейт. Көрдүңүздөр, bir tamgaga Аллах табарака ва таала 700дөгөн соопторду берет бул жерде азыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir жол бисмиллахир-рахманир-рахим деп койгонуңузга 18 тамгадан тура турган болсо 180 соопту алып атасыз. Бул минимальный. Максимальныйда эсеби жок, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн бекем болуңуздар иншалла. Чын дилден берилиңиздер. Анткени ушундай карылар, мен өзүмчө таң калып атам да, эгерде бул кары Саудияда Масжидил Харамда болгондо, албетте ушул карыны өткөрбөгөн эле деп айтам да. Анткени артында турганда 1 саат кантип өтүп кеткенин билбей каласыздар. Ошо ыхлас кылыңыздар, ушундай берилип, чын дилден, сыдкы дилден берилиңиздер. Алла таалам соону көбөйтүп берсин. Кур'ан-ы Карим бул нур, урматтуу бир туугандар. Кур'ан нур, урматтуу бир туугандар. Мына мен өткөндө бир диндеш бир тууганым суранып калып бизди эмеге алып барып келди. Өзүнүн айылыга алып барып келди. Ошол айылга барып, атасы жашаган эски үйүнө бардык. Ошол эски үйгө барып, эски үйдө бир 5 саат тынымсыз Кур'ан окудук ошол жерде. Анан Кур'ан окуп кайтып жаткан мезгилде ал өзү намазды жаңы эле баштаган жигит. Арабча билбейт, Кур'ан окуганды билбейт, башканы билбейт. Молдоке дейт, ажеке, мен ушундай бир таң калып атам дейт. Менин жүрөгүмдө ушундай сезим болуп атат дейт. Мына мен атамдын эски үйү дейт. Балким бул үйдө мен 20 жылдан бери жашабайм, 30 жылдан бери жашабайм дейт. Бирок жаш кезимде кандай ушул үй менин көзүмө жакшы көрүнгөн болсо дейт. Кур'ан Карим ушул жерде 5 саат окулгандан кийин баягы үй эски мен жаш кезимде көзүмө кандай жакшы көрүнүп жүргөн болсо үйүм дейт. Ошондой жакшы көрүнүп калды. Ошондой нурдуу болуп калды дейт. Сиздердин карекелердин баскан изиден дейт, кадимкидей менин назарымда дейт, гүл чыккандай ушундай бир нурдуу, такыр башкача бир сезимдер калды дейт да. Жыйынтыктап айтайын дегеним, Кур'ан-ы Карим сиздин жүрөгүңүздү нурданта, сүйүктүү бир тууганым. Анткени Аллах табарака ва таала "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифа ва рахматул лил муъминин" деди. Биз Кур'ан-ы Каримде момундар үчүн шифа түшүрдүк дейт, урматтуу бир туугандар. Кур'ан шифа. Ооруп жаткандарда да, соолордогу бардыңыздар, келе бериңиздер. Үйүңүздөрдө эч ким балдарды, келинчегиңиздерди калтырбаңыздар. Мына экинчи кабатта орун бар. Карекеге орун берип койсоңуздар, жол берип койсоңуздар, Аллах разы болсун бардыңыздардан. Бардыңыздар, келиңиздер, таравиге катышыңыздар. Бул айяма мадудат, саналуу гана күндөр, урматтуу жамаат. Саналуу гана күндөр. Мына таравинин да 5 күнү кетип калды. Ушинтип эле тез эле өтүп кетип калат. Бат эле башым эле өтүп кетип калат. Ошон үчүн бошошпосоң балдарды жатат жөн эле телефон кучактап, интернет карап, эмне кылмак эле жарым саат, 1 саат эч нерсе эмес. Бас, бисмилла, тур жөнө, кет. Алып келиңиздер бардыгын. Анткени өзүңүздөр билесиздер да, ошо Куранга класс койгон, Куран окуп алган, жыйынтыкта эмне болуп атат, түрдүү ооруларга дучар болуп атат, кыйналып атат. Баары бир дем салардан алып келип атпайсыз. Алып келип молдокелерге тыйын берип дем салдырып атасыздар. А бул жерде бесплатный 1,5 саат Куран окуп берип атпайбы? İnşallah beken bolunuzlar. Allah razı olsun buranızlar için. Ve aqulu kavli hada ve estağfirullahi ve lekum el cemaatil muslimin el hadirin el gaibin el ecma'in innehu huvel gafurur rahimul cevvadul kerimul aliyyul azimul semi'ud dua bi rahmet. Talan qarı qattas.